Perezida wa Amerika Donald Trump hagiye hanze posite yiwe ari kuvuga ko hatagize ikintu gihinduka muri leta ya Nigeria agomba kuba yakwiyizira muri Nigeria ndetse n'abasirikare kugira ngo baze bahagarike icyitwa iyicwa ry'abakirisitu muri Nigeria. Ibi bintu rero bimaze iminsi bivugwa cyane n'abapasiteri muri Nigeria, aho abakirisitu bari kwicwa buri munsi, ariko ugasanga leta ndetse n'isi nta kintu iri kubivugaho. Gusa ibi Perezida Donald Trump wa Amerika yaje kuba yabigarukaho ashyiraho post, ndetse inyuma yaho hahise haza undi muyobozi ushinzwe ibintu by'intambara, ubwo ni sekiriteri, yaje avuga ati igisirikare cyacu kiriteguye, twiteguriye urugamba rwo kwinjira muri Nigeria tukaba twarwanya iri terabwoba ry'abasilamu bakomeje kuba bahohotera abantu bari kubica umusubirizo. Ibi rero biri kubera muri Nigeria, aho Nigeria nayo nta kintu na gito iri kubivugaho, ndetse abapasiteri bagiye bavuga ukuntu bari kwicwa, ugasanga insengero zirimo ziratwikwa, ugasanga abapasiteri ndetse n'abakirisitu bari guteranira ahantu mu matungo bavuga ati twebwe ntabwo tuzahunga intambara, kubera yuko kino gihe cyarahanuwe, nicyo gihe nyine ngo dutangire kuba twazira kwemera kwacu. Abo basilamu rero cyangwa se uyu mutwe witwaje intwaro witira abisilamu, usanga bavuga ati aba bakafiri nibo baduteza ibibazo, nibo baduteza kutagira amajyambere, nibo baduteza abayobozi, ugasanga ntabwo ari bene wacu, ugasanga nyine bari kugenda babahohotera uko bwije n'uko bukeye. Gusa ikigaragara ni uko Nigeria ubundi ni igihugu kizwiho ubukungu buteye ubwoba, cyangwa se ubukungu buhagije muri Afurika, nicyo gihugu cya mbere gikize, kikaba gituwe n'abaturage benshi, ariko ugasanga abaturage benshi bagiye bicamo ibice. Nigeria irimo amoko menshi agiye atandukanye, kandi ugasanga muri leta ibintu bijyanye n'amoko muri Nigeria ni ibintu byahawe intebe cyane. Nigeria rero usanga mu majyaruguru ya Nigeria hafi ya bose habarizwa abantu b'abasilamu babarizwa mu idini ya Kisilamu, ariko wajya mu majyepfo ugasanga hari abapasiteri b'abantu tugenda tubona y'amakorali agiye atandukanye tugenda turebesha amaso, bose baba bibereye mu majyepfo ya Nigeria. Ugasanga rero abo mu majyaruguru bari kuza kuba bashoza intambara ku bakirisitu bibereye mu majyepfo. Ibi rero abaturage bamaze kuba bakwicwa barenga 170,000 guhera 2016. urumva ni abantu benshi, ariko Perezida Donald Trump yavuze ati leta ya Nigeria nitagira ikintu ikora, Amerika ndetse n'igisirikare cyayo turaza kuba twakohereza ingabo muri Nigeria baze barase bino byihebe byigize nk'aho birwana intambara yera, ariko ugasanga biri kwitwaza idini rya Kisilamu basebya Isilamu. Ariko isi yose murabizi neza, hari igihe umuntu aba afite uruvugiro, ugasanga abantu baravuga, ugasanga ntabwo bihabwa imbaraga, ariko hari umuntu uvuga rikijyana nyine, ugasanga isi ireba kuko ikavuga ati buriya muri Nigeria abantu bari kurenganwa, buriya muri Nigeria kuko ibintu ko Perezida wa Amerika abyivugiye mu magambo yiwe ni ibintu by'ukuri, ntabwo ashobora kuba yabeshya. Gusa reka tuze twigarukire ku bintu byinshi byagiye biranga Nigeria ndetse n'amateka. Buriya Nigeria by'umwihariko muri Afurika nicyo gihugu kibi cyane abagore ngo batajya bifuza kuba babyariramo, kubera yuko ngo gifite ubuvuzi buciriritse cyane bigendanye n'ubuvuzi bw'abagore. Abagore bapfa bari kubyara muri Afurika, uba usanga Nigeria yihariye
75% by'ababyeyi bapfa barimo barabyara. Urumva ni ibintu bikomeye cyane ndetse ni n'ibintu biteye ubwoba, kubera yuko nta gihugu na kimwe gishobora kuba cyakwifuza imyanya nk'iyo ngiyo iri imbere nka Nigeria. Kandi Nigeria ubundi ni igihugu kizwiho kuba gifite umutungo kamere, gifite amapeteroli, gifite amabuye y'agaciro agiye atandukanye kandi akomeye mu isi, ariko ugasanga leta ya Nigeria bitewe na ruswa iba iri muri Nigeria ndetse n'abakire bagiye bahari, ariko ni igihugu gikize kirimo n'abakire, kirimo n'umukire wa mbere muri Afurika, ariko ugasanga ni nacyo gihugu cya mbere gifite abakene bari hejuru y'abandi muri Afurika. Rero Nigeria uba usanga nyine leta yaho abaturage bajya mu mihanda bakigaragambya bavuga ko ibiciro biri hejuru cyane, ibintu byarahenze cyane, leta ya Nigeria ntigira ikintu ikora, ariko ugasanga nta kintu kiri gukorwa, usanga wagira ngo bari mu madeni bafite imyenda iteye ubwoba. Rero abaturage baravuze ati reka twebwe dushake uburyo ki n'abana bacu tutangire tubakure mu mashuri, atari ukuvuga ngo babuze amafaranga yo kuba barihirira abana babo kugira ngo bige. Nigeria nicyo gihugu cyo muri Afurika gifite abantu benshi barangije kaminuza, ariko ugasanga bari imihanda, nta kazi na gakeya bagira, bose ni ukwirirwa bigaragambye ati ubuzima burahenze. Mu myaka ishize mwarabibonye ukuntu hagiye haba iyi ntambara iteye ubwoba, bari kwigaragambya bavuga ati turamagana ibiciro biri hejuru ndetse n'ubuzima burimo burahenda cyane muri Nigeria. Gusa hari ibindi bintu biri kugaragara muri Nigeria, nk'aho Nigeria bigaragara yuko nyine ifite peteroli cyangwa se ibikomoka kuri peteroli, cyangwa se bacukura peteroli, ariko ugasanga peteroli n'ubundi barayigura ku giciro kijya kungana n'ubundi ngicyo mu Rwanda, nk'icyo tugura peteroli biranguriye za Dubai na hehe, ugasanga n'ubundi muri Nigeria banafite iyo peteroli, ntabwo bafite ubushobozi bwo kuba bayicukuza. Ibyo bintu bikaza kuba birakaza abaturage ba Nigeria, aho usanga n'amamodoka yatonze umurongo kuri sitasiyo za esanse bagiye kunywesha, ariko ugasanga ni ibintu bikomeye cyane no kugira ngo uyibone ugasanga birahenze cyane. Ushobora kwibaza rero ni kubera iki igihugu nka Nigeria gifite umutungo kamere ungana gutyo, gifite n'ama esanse n'amapeteroli n'ibiki byose, kisanga cyagiye muri ibyo bintu bimeze uko nguko. Leta ya Nigeria nimwe muri leta nyine ifite imico igiye itandukanye, ariko ugasanga bagerageje guteza imbere imijyi igiye itandukanye nka Lagos ndetse n'indi mijyi igiye ishamikiyeho. Tubibutse yuko buriya Nigeria ahantu hose ubundi yari ikomeye, ariko ibijyanye na politiki ni Nigeria gusa ubundi ijigajiga, cyakakwiye kuba ari igihugu cya mbere muri Afurika gikomeye cyane, nubwo gikomeye ku bukungu ndetse kinatuwe n'abaturage barenga miliyoni zirenga 20 na zingahe, ariko usanga ari igihugu n'ubundi kirimo ibikorwa bibi by'iterabwoba. Ugasanga hari n'imitwe yitwaje intwaro, ugasanga bari gushimuta abayobozi, abana b'abayobozi, ugasanga bashimuse abantu benshi kugira ngo imiryango yabo ize kuba yabagurana, bakavuga ati muduhe amafaranga natwe turaza kuba twabasubiza abana banyu. Murabizi neza ibi ni ibintu byagiye bigarukaho cyane muri Nigeria, yuko habaho ikintu cyo gushimuta abantu mu kintu kirenze cyane. Nigeria ibamo ibikorwa bigiye bitandukanye, kuko Nigeria buriya ni igihugu cyateye imbere cyane, kubera yuko Nigeria yo na South Africa nibyo bihugu ureba biba biyoboye nka Afurika mu bijyanye n'ubukungu ndetse no kuba igihugu ari kinini cyane. Urumva ko Nigeria ifite ibintu byinshi yihariyeho, ariko ikaba ifite n'imbaraga ishora ndetse n'abakire bagiye batandukanye, ariko ugasanga ni igihugu kidaha agaciro umuturage, kidaha agaciro